Haba paibyang shigi kubor, ka KSU nong thamai circle, rengkat bagi nong yelam jong ka senjuk kinong sensyar Shnong jong nong thamai, hakasi ba ar jong ka yau kila Dawa ya ka KHADC Autonomous District Council, bahkan penbed, Pynkylla, bat pen scam no, ya ka Shnong Happy Valley, Asam Bazar, syaka Shnong Tembasuk, ya ka Shnong Motinagar, syaka Lumding so, bat ya ka RR Colony, syaka Temrenja. Hagani kesingi kinong yelam ka KSU rengkat berkirang ba Shnong badu MDC kinong thamai uba latip langkar kongor kila ai de gedor KSU chairman ka KHADC Autonomous District Council uba peniat sings iem badu chief executive member uba Titos Starwell Khan badawa ban bo no degi Kyrteng kasi hagini kilai teli Shnong kumbalebo degi long shwa man shwa habai kran bekila patai kubor presiden ka KSU nong thamai circle u Eric A Nokendri ula penpau kejing lengo alor kejing Pynkylla Kyrteng hagini kilai teli Shnong syaka ketien nong wei kat kum gejing ong juu ka Happy Valley gede Shnong ka belajar Kyrteng de gilong shwa kum ka Tembasuk bat ya ka Motinagar kum ka Lumding so bat ong ba kejing Pynkylla Kyrteng syaka ketien nong wei gede Shnong kat sebo kejing hadin habuat bat kan sawan ra ru kejing sngo bam sngo long trasyo ya gini kejaka upentip benda kaliang u chief executive member bat u chairman jangka KHADC kila ai kejing kular bakin seshim kia ban kemi gini kejing Dawa habangit scam ru bakin sale no kam kloy ya kejing dan kambaro ban pen urlong ya kejing kwa jong pat ba U General Secretary ke KSU nang Thamai Circle U Richard Maukil ule thok bai ka Tembasuk la Pynkylla Kyrteng chaka Happy Valley da kisipai ha kesnam kat kendai spa prop kendai kat kendai spa kendai po kabala jaw wat ha pedeng ke jing persya ke bajur na ke Joint Action Committee jong ke Shnong madan reting bat kiwe-kiwe uang bagi jingwan jaka kenhuan syaki HADC kalong na ke bentaban Pynkylla bagi jaka bahap apa ke schedule area ke de bandon no da ki Kyrteng kasi seng samla Shnong kinong kikam Shnong kipai ba jong Shnong madarting da ka GAC hi kilai persya ya kan ya ka jingtmu kilai persyang banwan ra ban Pynkylla no ya ka Kyrteng na ka Happy Valley lan ya ka Asam Bazar sya ka Tembasuk bat ha kita kisnem hadu menta empat long nakaliang ka sarkar keempat ai notification AMM kadai bitang nakaliang ka bor sensyar Shnong tina kata kada nakaliang jongi kum kaseng isngo ba ngihap banwan sywa syapo ka district council nomor bakadi ka hab po ka schedule area ti kadai ka bor badi pej badi khimi bakana pat ban pentrikam ban penskam don ya kan ka Kyrteng nomor ngila submit hapo ha ka office yung chairman mene ya ki saki ki bawat ki electoral roll ru ka don ka Kyrteng Tembasuk neng Tembasuk room bat wat haki bill light electricity bill ru ki tho marating Tembasuk block E tekmut kala penskam kala nang penskam susu ba ya kan ka Kyrteng nakaliang lada nakaliang joka district council kin sim kya kamut ngin sala benyo no kloy ya kata ka Kyrteng Tembasuk kumbal angnut dakipat jong ka Shnong nong thamai ka Shnong marating bat katu kadong hi brokoi dia nakaliang jungi Dawa ba di ban pentrikam no namar ba yakini Kyrteng sisa kiladon untuk di por pemansua andai belipat nakaliang ka penusian kim simkia halor kini kebantaban skin institution lani syaki office beper kenang bakin penon kambet dia ka kantin try muluk namar ba kumbangi I nak kapor ladang isu ngabjar kan bu kajing pada dia nabut namar ba kan sa bu jing ka pateng pat kebanwan namar ba ladang isngau yaki Kyrteng 8 kelas ketin nongwei de kajing sngo jungiru banginum sulong trasuk ya kata jaka jadi do halor ini bentang bang ila simkia bang ikwa hiru ba aman ki jaka ba kende be de Kyrteng try muluk nang ba ngilong try mangihi mat Kyrteng lu kende ke jongi